Ah, sais-tu clevet de Arbignou, de Edmat et Tuto Braise et Rio, et voilà que t'argos var son Eres Braise dans Urbagad. Agama maon eti kevrenalre bagad neus goulezet eiz gwech campionat ar bagadou. Ae diom davel peneus eza. Nous on ket hag un klevet ar an, mais à moi une croguette da bleusserie hag ban musée ne kepemdez eus tu golet degisse tri ugen soner assemblez. À moi une dopleustrie startre hag aben nebeut evo evel pep bloa Festival Interfiertek en Orient. Peta da blas bagad amañ. Ça ouen tamboulinaire il y a bagad a ouri piem blair nudjen vraiment. Ah me mestra. Il y a me blas zoun amei solet ur pierra ur pen tamboulinaire, gobier eldon, gobier me labour el majaouch quoi. Neus am ur pen sonner avec ur bagad a biar, ar l'herbe ur pen pip, ur pen bombard de bain, pen tamboulinaire, neus anz un nom ma i vacanceuse, neus un neilvet pen tamboulinaire zo anz a gareb ur pen percussion vers notamment. Penaos e buez e barz ur bagad. Buez barz ur bagad ur bocha labour ar sam, pas am ur bocha amzir ipa d'un an, avec kampen un tonyev, avec labour un tonyev, wari ar sam am osin d'ar sadorn hag d'ar sulviteng, d'ar dwinir de noz e labouram ar sam. Pouez uze labourat ken start aze? Ya bourrablé, car pas am ur bocha amzir ar sam. Peu benant da si bué, bezou tu da gozou war ir skol, tu da gades labour pel an main. Bourrablé, bou rar sam. Hag daoust hag ar vel ur famille an tom. Ya. Je femme, enfin, eideng ma intamet mur miem, car tu da me famel war e geneng anzin. Me bugale vraiment commence ben ar l'air vacances commence en meuzet, tu vois. Genom zo treuil bagad, c'est un bagad neiz zo iniv, yot an strola. Aleb zo bagadig i derve ruma, hag bagadigan i piemve ruma. Hag intal an drasop zo war skol muzech, re zo wariou ben deux pitre vlian an main, quoi. Ir bagadigan. Hag ir bagadig hag ar bagad, quoi. Son aran e barz ar gevren a baoe unek vle dija, gant ar Arbignou braz. Me meus komanse des bagad landerne, pa oan deg vle, hag tremenedon ar bagad land biwe ye, e pa de pevar ble, hag son aran a baoe ya ugen vle ya. Evit istor ar bagadou, diouz ar pez meus komprenet dija kevrenalre a zo unan eus ar regenta. Ya, eus ar regoz quoi, ya. Ah bah oui, 1900 unan hag an terkamp. Ar pez a zo braoutre er gevren ez eus stud neus komanse der bloaveziouse da skouer Michel. Pouez eus tre evidon me ar mesk etre ar yaouang hag ar regoz. Ba evit seni tout assemblez quoi. Hag evit an treuskas ye. Ya, an treuskas gant ar yaouang kan hag... Ya ur skol vraz a zo bar gevren ie. Aliez a war eve chonjet eo an dra engounel eus breiz ar bagadou, me ben ar fin ne ket ken koz aze a ne teuket eus breiz. Ya, ne ket ken koz peogwir ar bagad kentañ oa inikarez hag oa krouet de 1900 daou ugen d'am sonj hag ne ket koz tre a ben ar fin. Ar son erez breiz a zo sonet gant ar bagadou a zo en gounel, met
Trauzo ie gret gant an dud. A neuze sezo poezus evit d'évolution ar sonerez. Ja, evit ma chom fe beo, just a war, red e fival, quoi, kruit traounez, bravo. Hag lardin noete a zon ar bignou braz eo, penoz eza, pet oc'h eo oseni ar bignou. Gevren ez eus gant ar bagad, ez eus pevarzek bignaouer. Neuze, ya. Ne ma orke tout d'amant. Non, irio non. Tu zo labourad, a chetu, quoi. Ne ket possible don bebech, quoi, evit pleustri. Bon, HR plus tradek, dreisteo a golet aneo oseni, me mestra, meus ket ran mont kuit a rok klask, ober, meie. Ne, meus goulenet da vari, don endro evit diskoazin. Marie, hein, klask ar bignou braz, ne ket nitra, lardin penoz eve sonnet ar ben vekze. Ouf, dieze, rede labourad kalz, evit oya. A golet ve, l'un doarez, zan diavez, ne zan ket di... Ok. Prost. Ya. Prost. Tosht. Kalz. Mur? Ya, mur. Kalz mur. Ok, bon, dieze. Agode red gouzout penoseni. Bon, ça pète amzer a rok ma fait sonnet davat. Deg vle, quoi, evit son aïe. Bon bah, l'évoqué kroget ganin du sun, le skalaron ar bignou genit. Ah, sais-tu, l'évoqué kroget ar bignou du sun genit, ne, ken ar hentatro.